Italija, pa napati to palja. Bela Natalija, skupavina Lubadija. Sopnik Italija, pa napati to palja. Bela Natalija, tilo njeno fantazija. Pozdrav svim članovima učeničkog foruma u Hrvatskom Leskovcu. Moje ime je Četvrtak Adamić i trebam vašu pomoć. Moja mater me je smjestila u ovu trogodišnju školu za prodavača jer želi da budem kao ona. A ja sam totalno htjela se upisati u gimnaziju, za što bih sigurno upala jer sam imala čak 38 bodova pri upisu. Stoga vas zaista molim da ovu modernu napisanu molbu bez pravopisnih griješaka čim prije uzmete sa besprijekornom ozbiljnošću. Ej Četvrtak, daj pusti tu fosilsku mašinu i dođi mi pomoć da snimim novi TikTok di plešem ko da sam moždani udar dobila. Nida, znaš jako dobro da odbijam biti rob svim današnjim trendovima i da sam svu modernu tehnologiju razbila samo zbog toga. A i zato što sam 10 puta izgubila na Book of Ra i spiskala cijelu mirovinu od staraca. Sad me slušaj Četvrtak, dosta mi je što me stalno osuđuješ da sam ovisnica o TikToku samo zato što pišljivih 12 sati dnevno provodim na njemu. Što ti je s noktima Nida? Nisam ih rezala 3 mjeseca samo da pokažem ljudima koliko sam opasna. Whatever. I onako planiram pobjeći iz ove trogodišnje škole za prodavača. Jel znaš nekoga koji ima Boltov romobil za posudit? Ima jedan lik, radi ko konobar u Ray baru. Zove se Tyler Galić, no svi ga zovu Vime jer daje previše mlijeka u Nescafe. A daj ne opet, već 3. put ovaj tjedan, a možda ako ga malo polijem mlijekom bude proradio. Jesi ti Tyler Galić? Ajme, već dugo me nitko nije nazvao pravim imenom, čak mi vlastita mater zove Vime. Tko si ti? Ja sam Četvrtak Adamić i hoćem pobjeći odavde jer mi je već muka slušat predavanja iz robe, a čulo sam da imaš Boltov romobil. Ama imam, al u vlasništvu je kafića i ne smijem ga nikom dat. Ajde ovako, ja ti pokušam popraviti tvoj aparat za kavu, a ti meni daš da uzmem romobil. Može tako? Pa ne baš, kažem ti, romobil nije moj, a taj aparat za kavu nije ni toliko bitan, jer uvijek mogu ljudima davat čašu mlijeka umjesto ekspresa. Evo pokušala sam, ovo je baš totalno zmrdano. Nemam u pomoći. Niš kak smo se dogovorili, budem uzela vaš Boltov romobil. Aj boh Vime. Oprostite gospodine, malo mi je teško ovo reći jer sam people pleaser i dobra u duši, no već ste 7 minuta u trgovini i niste ništa kupili. Plus još smrdite gore od bureka sa petrola, pa ću vas ljubazno zamoliti da se gubite odavde. Vau, svaka čast te Nida. Ja se nikad ne bih uspio tako izboriti za sebe. Vjerojatno zato što imam low self-esteem. A i zato što mi je to deda bio, pa ono. Ma slabo ja to, jedva da uspijem 3 puta na dan se izderat na nekog. Nego Ajax, jel? To su ti sigurno dali ime po nekom plemenitom srpskom vojvodi. Ma ne, to su mi dali po onom sredstvu za čišćenje. Mater me kao malog uvijek prala s Ajaxom, jer ju je svećenik na porodu rekao da sam prljav u duši. Ajme jadničak, sigurno si imao teško djetinjstvo. Pa nije mi bilo lako, da. Moji su morali prodati jahtu da si možemo priuštiti 3. vikendicu u Šibeniku. Plus, samo sam 5 puta ljetovao u Zanzibaru, ko zadnje siroće. A i u srednju idem u 13. gimnaziju, tako da ti to sve govori. Nego Ajax, danas sam poslije škole mislila proći do najromantičnijeg mjesta u gradu. Misliš na pekaru Sopot u Novom Zagrebu? Ne ju sili, hi. Mislim na Importanu kod glavnog kolodvora. Tamo ti se inače skupljaju parovi, pa sam mislila proći tamo. Aha, ok, uživaj. Dobro Ajax, ja već 2,5 minute te pokušavam rizat i dajem ti totalno jasne mix signals, a ti nikako da me pozoveš na date u Importanu. Sorry, malo sam zaključao. Čuje Nida, ne znam kako da ti ovo lijepo kažem, pa ću reći poprilično seljački bezobrazno. Nije da mi se ne sviđaš, samo moj ego mi je bitniji od tebe. A ono što bi mi boostalo ego je da friendzonam neku žensku. Recimo tebe. Nikad nisam imao priliku nekog friendzonat, pa nisam baš dobar u tome. Ali gle, treba se vježbat na nekom. Pogotovo sa svojim totalno prirodnim mužanim glasom. Mislim, bolje da ti štetuješ nego moj ego. Alo ti zalizani, kako ti je name? Zovem se Kavijar i volim se za vrijeme velikog odmora zaključavati u WC i ne družiti se s nikim jer sam antisocijalan. Okej, to totalno nisam morala znat. Što? Da se zovem Kavijar? Zašto si me onda pitala? Pa jesi retardirana? Sure, why not? Tko si uopće ti? Ja sam Četvrtak Adamić. Tamo sam krenula da pobjegnem iz ove škole za prodavača na Boltovom romobilu. No pukla mi je guma, a i mater me se u međuvremenu odrekla jer sam glasala za Rijeku pravde. I šta hoćeš od mene? Vidim po tvojoj odjeći i po tvojoj ljubavi prema fizici da ideš u 13. gimnaziju. A to je točno škola koju sam ja htjela upisati da mi mater nije HDZ-ovac. Hoćemo tebe da mi
mi središ da uspješno upadnem tamo. A kako bi ja to trebao postići? Pa za početak da si malo manje social awkward i da se ne zaključavaš u WC-u za vrijeme odmora. Probaj se malo zbližiti s nekim uticajnim ljudima, tipa čistačicama ili onoj teti u kantini što prodaje trule sendviče za 4,5 eura. Što god, samo probaj biti malo manje useless. Gle, ne mogu ti baš pomoći. A sad mi ispričaj. Zvonit će mi sad za veliki odmor pa se moram zaključiti u WC i igrati hajdaj. Oprosti, jesi ti Enida? OMG, pa ti si onaj poznati tiktoker No Judge and Only Tolerance for All. Ja sam totalno tvoj fan, repostam svaki tvoj video. Totalno mi je super kako u svojim videima govoriš kako nikoga ne treba osuđivati i da svakog čovjeka treba tolerirati bez obzira na rasu, te da bi svi totalno trebali glasati za ljevičare. Da? To sam ja, 100% liberalac i ponosni SDP-ovac. Došao sam u ovaj grad upoznati svoje zgodne fanove i pozvati ih na dejt. No većinom su tu samo Nepalci, gejevi i transseksualci iz nekog razloga. A vidio sam da mi otvaraš profil na TikToku svaki dan, pa sam te mislio pitati ni da hoćeš sa mnom na dejt. OFC, oduvijek sam htjela otići na dejt sa nekim popularnim crncem. Samo ima jedna mala stvar. Prije dejta ću te morat zamolit da naneseš 3 kile pudera na svoje lice da sakriješ svoju nacionalnost. Molim? Kako misliš nacionalnost? Nemo me krivo shvatiti, ti si super Enida, no nisi baš 100% bijela europljanka. Više malo bacaš na mulata, a to mi je kinda red flag. Mislim da se razumijemo, nisam ja nikakav rasist, samo ne podnosim i totalno osuđujem ljude koji nisu 100% bijeli europljani, jer za sve druge rase nemam baš previše tolerancije. Ali zato sigurno imaš šminku koja to može popraviti pa da možemo na miru ići na dejt. Da, vrlo rado, no baš sam se sad sjetila kako je prošlo već 2 tjedna, a da nisam nikog friendzonala. A kako si mi ti najbliži ovdje, plus još si ispao totalno smeće od čovjeka, mislim da ćeš biti idealan da tebe friendzonujem. Alo, Vime, kamo si krenuo? Već sam ti rekao četvrtak da se ja ne zovem Vime, nego Tyler. Gledaj, Vime, nemoj me muljat. Ja imam fantastično pamćenje i to što se sjećam kad smo se upoznali da si rekao da se zoveš Vime i da se ponosiš time. Bukvalno u životu to nisam rekao. Mislim, barem ne tebi. Dosta chit-chattinga, Vime. Reci mi zašto je Ray bar zatvoren i to u 11 jutro. Kako da sad ja popijem svoju jutarnju kavu s 2 deci Jack Danielsa? Ma, kafić je zatvoren do daljnjega, jer sam jednu subotu slučajno zapalio par ljudi, dok sam izvodio super cool bezopasne trikove koristeći vatru i alkohol. To je doslovce najgluplja stvar koju sam u životu čula da je neko napravio. Al dobro, sad kad si nezaposleni parazit društva, sad možeš meni pomoći da upadnem u 3. ili 13. gimnaziju. Jedino di ti ja mogu pomoći da upadneš je otvoreni šaht. Doslovce ni sebi ne mogu pronaći posao kad je većina tih Nepalaca sposobnija od mene. Da, sucks to be you, ali ako ništa, barem nisi toki lame antisocijalan weirdo kao onaj kavijar. Antisocijalan? Pa taj lik je totalna elita. Skoro svaka čistačica i portir svake škole ga zna, a pogotovo one tete iz kantine, za njih da ni ne pričam. U redu, kavijar, razotkrila sam te. Vime mi je sve rekao kako se pokušavaš preko sindikata čistačica uvaliti u masonske lože. Odmah mi je bilo sumnjivo čim sam vidjela da danima nisi objavio story kako se slikaš sam u WC-u sa opisom proud to be antisocial. Vrijeme je da otkrijemo što u stvari skrivaš. Nemoj, molim te, ove slike su moji najdublji snovi. Sad sam def siguran da nešto opasno mutiš. Šta je ovo? Nisam htio da itko sazna, ali eto. Ja se potajno divim HDZ-u, a najviše svojoj kolinici. I u svoje slobodno vrijeme dolazim ovdje kako bih iskazao štovanje njima. Cijelo vrijeme sanjam kako me Kolinda drži u svom zagrljaju i da nas naš premijer brani od svog zla sa svojim uspješnim vodstvom države. Ja u životu nisam vidjela uznemirujuću sliku. Mislila sam svoju ušteđevinu potrošiti na ljetovanje u Grčkoj, no nakon ovog prizora izgleda da će mi svi novci otići na psihijatrijske terapije. Dobarija, shopping Italija, pa na party do Barija. Bella Natalija, skupa vina Lombardija. Shopping Italija, pa na party do Barija. Bella Natalija, tilo njeno fantazija. Shopping Italija, pa na party do Barija. Bella Natalija, skupa vina Lombardija.